I met a guy eDurban. Sengixakekile ngishiye i-flight yami. Ngoba usually i-flight ngalelo langa i-flight yami yayingo-2:15 and ama-check-out asemahhotela abango-10. So ngadecide ukuya-News Cafe and to smoke humbly until i-flight yami ifika. To cut the story short, sahlangana lapho-ke noguy ngamthola lapho e-News Cafe and what so not. Isingishiyile-ke i-flight, angibuza ukuthi pho ngizokwenza njani because usezile etafuleni lami wa-introduce and everything. Ngibuza ukuthi pho ngizokwenza njani. Lapho i-flight elilandelayo i-flight lango-8 ebusuku. I was like, yo, 8 ukude kakhulu, ngifuna ukufika endlini ngiyophumula so that ekuseni ngibe fresh. Athi let me make some few calls. Ila ngibone khona ukuthi imali khona la. So kushuthi kube khona lo amfonelayo obesegoli. Amtshela ukuthi I'm having a situation. Can you please fetch my girl? Okay. Bengazi ukuthi sesifikile lapha. Athi can you please fetch my girl? Okay, ma-drop ifone athi lalela-ke mama, ngizokulandela Thursday mina ngizobuya Thursday eGoli. Okwamanje ngithumele u-driver wami ukuthi akuhlangabeze. Ngizocela kulaba bafana engihleli nabo yedwa akuphelezele. Uzokushiya la ozothathwa khona ilo driver wami waseGoli. I was like, okay. Makuwukuthi kuzosukunyiswa nje umfana kudliwe ilunch kanjena kuthiwa lalela kaphelezela umama eGoli. I was like, okay. Phela-ke mina vele ngithanda insizwa wami la yamagamayo. Fike-ke kulelo garage lelo, ngithathwe-ke ubhuti udriver waseGoli. Sawubona mama, yebo njani. Yabona nje ngisho kwasemotweni professional, yabona ukuthi uyasatshwa lo muntu isihlonishwa. Uyasatshwa udriver akangikhulumisi. Nalo engize ngayo ongidilivela ubengangikhulumisi, ungibingelele nje wayithulela indlela yonke. It's not like kumele axoxe nami. Yabona nje ukuthi kahle kahle umvo uyasatshwa. Okay, fine. Angibeke nangempela ngifike eGoli. Mhlawumbe ngafika ngabo labo 8 ngabo. Ngafika late from 2 o'clock or it was 3 o'clock. Ngafika eGoli ngabo 8 o'clock ebusuku. Fike vele ngibeke endlini yami. Cool. Ngimfonele mangifika ukuthi lalela-ke mfo ngifikile ngibongile. Athi okay ube neshoot enhle-ke kusasa ngikuthandile mama. Cool. Shaye-ke Thursday ukuthi abuye eThekwini. Wayethe uzobuya Thursday eThekwini. Shaye Thursday ukuthi abuye eGoli. Abuye nangempela eGoli engakhona ukumbona ngaleyo Thursday because remember la eGoli ngiyajola. And so akulula ukuthi ngibone lo waseThekwini. Remember I'm dating nalo ngintshena ngayo ukuthi ubengenza ikhekhe and I remember that night ubeqeda ukungichithela bengiqeda ukufind out bengiqeda ukumthola nentombi and so ngidecide ukuthi azeni ake ngiyopholisa ikhanda ngike ngipha abanye abafana i-chance aba make sense like let me go to this guy ngizobuye ngichaze ukuthi ngamthola kanjani nentombi. Okay, fast forward the story ngihambe nomngane wami angizwisisi, you understand, bengakamzwisisi vele ukuthi ngazi noqhaqha amehlo mina naye sokuthi usibukene emehlweni. Ngimfonele ngimbalele nje istory sokuthi ngithi okay I think I'm ready to see you. Ubusy nathi no mama ngikho busy ngingathumela i-driver yami ekulande ngithi ngize nestory ngithi the thing is I'm with my friend right now. Uvakashele mina ngikwazi ukumshare yedwa. That's okay, it's fine. You can bring her. It's fine. Ngihambe-ke sifike ne-12 kuleyo muzi loyo. Sifika siyaphuza naye kune-bar kuleyo muzi like it's a triple story. Kune upstairs kunala I won't say it's a ground. Yeah, kune ground then kune basement. Nase basement kwakhiwe. Hayi muzi admire umuzi njalo nohlobo sibe sihleli nje siqalazela umuzi hayi sinika utshwala yini simbuzo uhlala nobani athi ngihlala ngedwa. Okay, but the house is big. Ngibuza ukuthi lo bhuti onako konke onganamvazi ithini into yakhe like I really want to find out i-problem yakhe ukuthi ikephi inkinga yakhe because awukwazi ukuba nomuzi ongaka ungqisha ngengaka ube ney'moto ezinhle kanjena ungabi namvazi. Like I'm gonna find out myself. Siphuze masibe siphuza usibukisa amavideo ukuthanda amavideo ahlekisayo. Sibukisa amavideo efonini yakhe kuyahlewa. Ngimbuza ukuthi indaba ungana Facebook, wayengana Facebook engana Instagram, wayeno WhatsApp mina khona awusebenzisi wayejwayele ukufona nge-direct call. Mbuza athi no i-life yakhe private. Okay, private ngijwayeleke le nto i-life e-private. Cool, ingangithusi. Masiphuza-ke umfana akaphuzi ngikhohlwa ukumtshela akaphuzi yena ithini esiphuzayo la kwakhe akaphuzi yena. Masiphuza ngimbuza ukuthi indaba engaphuzi machaze ukuthi amahlapha akawahambi yena like into zakhe azimvumeli ukuthi aphuze ngaphandle mawukuthi
udinga ukuphuza ubiza abangani bakhe bazophuzela endlini yakhe like yena akaphuza utshwala kodwa akamind ukuthi abantu baphuze endlini yakhe. Okay, into zakho azikuvumeli. Cause nami I was drunk-ke angiyithathanga into head umethi into zami azingivumeli ngiphume, because washo njalo vese wathi no, into zami azingivumeli ngiphume ngihlalela la endlini ngibiza abantu mangidinga ukuthi kubrawe or kuphuze mangidinga leyo vibe leyo. Okay, fine, into zakhe azikuvumeli ukuthi uphume. Phuzweke nomfana nomlisa wey'nto zakhe ezingamvumeli. Phuzweke lapha phambi kwakho libe uyaxoxa kune-vibe yomuntu nje ophuzile njengathi, and lapha akaphuzi-ke kuphuza thina. Phuze kushaye o-5-ke sesifuna ukulala-ke ngithi no mina I wanna sleep now. Athi okay, let me show your friend la azolala khona. Amnike i-bedroom ye-underground. She wonke lama-bedroom ala phezulu amnike nede underground. Ngihambe nabo ngibaphelezele ngibona the bedroom was beautiful. Indlu yonke i-grey and black. The bedding is grey, my curtain grey. Yini kambe kati black, ama-touch nje wakhona, ama-lights black nani. Yo, it is so beautiful. Okay, so lala le phezulu mina naye. Hayi sihambe-ke sephezulu. Mangifika ku-bedroom, Nkosi yami, lela kamera lela, uyabona ngisho ngathi ubengekho bengizobona ukuthi this is a main bedroom. Nalo liyafana-ke naleli abalalise kulona uhlobo downstairs, line-bedding e-grey, i-curtain li-grey nalo. So beautiful. But liyi-glass lona lonke all over, like it's a glass. La kungasi-glass khona, la kune-closet khona. Yabo, even uma use-bathroom ugeza uyakwazi ukubuka nje use-bathroom i-glass. Uma use-bathroom ugeza uyakubuka nje. Ngifuna ukuyogeza, but I was like, you understand? Mangigeza uzombuka lo muntu. Remember, angikamzwisisa, ngimthandi. Ngize la ngoba ngizele ngey'nkinga zami nami. Lale, I'm not gonna be deep on that because bengazile ukuzoxoxa leyo ndaba leyo. Ekuseni-ke umfana ekuseni ngabo-7 esalele ngithi ngingena ku-WhatsApp lapha ngilele-ke mina ubusuku bonke ngiyayiqalazela nje ngiqhaqhela amehlo lize liphume ilanga ngibhekile. Mangingena ku-WhatsApp ngithola uhloko online ngithi owenzani indaba ungalela, athi akulaleki. Hayi nami ngizothi nami akulalekanga, ake ngiyomcheck-a ngehle nge-downstairs underground ngikumngani wami. Mangifika athi akulalekanga, ngithi hayi nami angikhonanga ukulala, but kungabi into deep. Kodwa ngixakwa ukuthi indaba ngingakwazi ukulala because I was drunk. I was too drunk for that. I was supposed to be sleeping, man. Angikwazanga ukulala. Okay, nohloha akakwazanga ukulala. Sikuyeke lokho kusingabi deep. Ngiphindele phezulu. Mangifika ngimthola useyavuka vele ageze sigeze nathi. Athi mangiqeda ukugeza ngizomfica emotweni usafuna ukuba busy namakholo. Okay, cool. Vele khane-ke ngithola i-chance yokuthi sengizoqalaza-ke la endlini because that house is so beautiful for me not to admire it. Bekumele nje ngiphithizele ngivule room to room ngiyibone ubuhle bayo. Mephuma vele uhloko useqedile ukugeza ize phezulu siqale si-check phezulu siyavula. Hey, this room, cinema, okay. Sivule elinye room, sivule elinye, and each and every part ikamera laphayana line-shower yakhona or bath, like eyamuzi leyo ayi-top tier, angifuni nje ukungakuxoxeli. Sivule, and so meanwhile sisavule lawo ma-room lawo khona elinye i-pashes iyi-closet. Ma ulibuka nje uyabona nje ukuthi ayihlala iy'mpahla laphayana, yabo. Ngiye laphayana phinde ngiyiphumele ngiyabona kuba kunje, yabo. Uyabona nje ukuthi kuney'mpahla la. Ngiye ngingavula uhloho mengena lapha kuleyo patches enavule. Hawu, umevula, okay, it's a bedroom, athi so avule fast avale, athi kunomuntu la. Ngithi kunomuntu, athi kunomuntu. Like umfana ngimbuzile umfana sohlala yedwa. Kunomuntu kanjani? Ndivuma makanana-ke ndiyo-check. Ngiye-ke mangivula lapha ngivule fast ngivale. Mangivula, this person is not even turning around. It's a white guy, indoda nje yomlungu. Mangivula umnyango akaphenduki nokuphenduka ukuthi a-check ukuthi uba uvula umnyango. Uhleli this bedroom, i-bedroom yakhona mawuvule imhlophe yonke, i-bedding imhlophe. Njoba ngichazela ukuthi wonke bewa-grey and black, but that one was pure white. And ihlele la ozoyitshena ukuthi i-wardrobe khona, ngeke uzuvula unless uyaphapha. Pure white, ubhekele angaphenduki umuntu wakhona. Okay, ngithusela mina ngivulanga naka-2-ke ngiyayisabela. Ngivule kayi-1 ngambona ebhekele akaphendukanga, ngavala umnyango. Sihambe ngenohloho semotweni asiphelezele umfana. Buze endleleni ulambile. What are you guys gonna eat? Ngithi hayi siyabonga right. Sengijahe nje ukufika endlini because manje angi-understand ukuthi kanjani umngani wakhe na umuntu omsebenzelayo, but
kanjani simbuzile, I didn't assume, ngimbuzile wasohlala yedwa akanamuntu. Okay, sifike-ke endlini nohloka. Masifika singayixoxi futhi nohloka amazi kugelwa yeyaphi because wafika wahamba uHloka zange sidiscuss. After I think some 2 days ngaxoxela ugogo lento engayibona ukuthi ngibona indoda yomlungu ekamereni elimhlophe ubebhekele wathi ugogo ungaphindwe kulo muzi. Mhlambe bekuyinyoka yayishintsha yaba indoda yomlungu noma umkhofu ubezothi ephenduka nje. Oh Nkosi yami ngabe waphenduka mhlambe bengizozibonela umuntu onesipikili la phela mina ngicabanga umkhovu ngiyibonela nje umuntu onesipikili la mhlambe waphenduka bengiyibonela isipikili esiphongo oh Jehova. Yazi sengibonga nje nakhona ukuthi ukuthi kwakuyiyo leyo nyoka azange iziphendula ukuthi ngiyibona inyoka because ngabe ngayibona inyoka Jesus Lord he was going to find me there ngiqulekile ebona ukuthi kubonileke lokho bese ngifela ukuthi ngibonile and nanokuthi makuwumkhovu ngibonga kwana nje ukuthi ungihloniphile bakithi ngathi ngivula zangaza phenduke because ngabe waphenduka bengizotholakala ngiqulekile lapha ayibona umfana ukuthi ngibonile engibulala umfana after lapho wangiblock ngiblockela ukuthi ngibonile kusho ukuthi wayethi efika endlini yamtshela lento yakhe ukuthi sibonile yamthethisa or something wangiblock umfana okay fine Jehova mengabona le video he'll know ukuthi ngikhuluma ngaye and angifuni nokuchaza ukuthi obaba barecorda lapha because they will know lo muntu loyo but une studio and urecordisa uMaskandi khona ama-artist arecorda lapha kwakhe he's a big guy yep ngablockela nje ukuthi ngibonile nanokuthi nje azange ngilale seyikhani make sense nje nanokuthi azange ngize fika ubuthongo ngiphuzile phela mangiphuzile mina bekumele mangifike lapha embedeni ngifike ngilala kodwa kufika ngobuthongo nakuhloka kufikanga phela kanjalo ke indaba yami noRapeleng angifisi kwakuhlangana naye ngisho e-airport angifisi kwakuhlangana naye ngisho eThekwini because nginombukela ubani ngiyombukela ubani because umuntu onesazelo uyambona ngisho ngambona ngizoqhaqha amehlo nje abone ukuthi lokhu kuyazi lokho